namkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel ya namuntlha of course da hi kivela hi gagashi loyi a nga kwata second half and then from there ta hi khi hindza hi ya ka ti-chance ta murhangaphandla vhele even then emakumu hi ta hi khi hetela hi Bliss Boy na tshami no hlamala mina ka siku of course ra ti 9 September hi gagashi hi kwate ngopfu man swi ni tsundzuxa because ha ku update vhele same day timhaka ku kwani ku hayi kwata swinene nampundzu so gagashi hi kwata na madyambu so hi fika a tsala hi post hi nhlamasango post leyi hi veta hi swona ku yi ya kwini ku hi langutisa vhele so hi fike n'wana gagashi a fika a tsala ku avuton'wini no lava ku kuma vudyela byin'we byo tiya ni hamba ni themendela byona hi ntiyiso na hi leswinene munhu i khale xi themendela xi themendela toilet shame xi themendela leswi hi swi humesaka thyaka leri ri humesaka toilet ni lava na vudyela bya serious hayi nonsense okay leyi ni yi vonaka hi ngo famba hi chanseriwa vana phela like what do you need to understand guys recently or ku ya hi nkarhi wa sweswiwa vudyela bya gagashi lebyi nga henhla in overall lebyi nga duma a byi va kha byi suka le ka Hagiyazo le and also other 3 businessmen mukoko lava a ni nge vuli ku vanhu va ti-social media ngopfu nge va katsi ma va tiva swikhulu swikhokho you know then na van'we lava va funeral i vanhu lava a ku tlhe ku ri vudyela bya vona mara lebyi nga henhla ngopfu a ku ri bya hala ka Hagiyazo hala and Hagiyazo munhu loyi a nga social media hensi ni referisa yona Hagiyazo so swi loko ni hlamarisa ku va gagashi loko ku boha nhlambhe so vo Hagiyazo va ta tsaka na loko hi vo va nga duma hensi na loko I'm telling you guys loko u fika nghena ka post leyi I'm very shocked vanhu va ta va kha va la hi Hagiyazo and se yi cheka but I'm very shocked loko u cheka ti-comments vo tala va ta va kha va reference Hagiyazo because i munhu loyi a nga henhla swinene ku ya hi sayiti ra vudyela bya gagashi so a swi loko twiseki ku nga khongi ndleka yini okay ni lava bono ra xilungu hayi slow mo blantani tu slow mo blantani kumbe u vula ku a ni swi khomi kahle ku xilungwetaninyana xo xi nga ri mulungu swona you can help me there hi ya themenderile matoto matoto vhele i vula thyaka a ni ma swi tiva ku tihuku ti humesa yini matoto i vula ku i thyaka ma yi themendele thyaka a hi ngheni ka ti-comments just to va ni confirma ku himpela ku ta kha ku vulavuriwa hi Hagiyazo la as you can see ehenhla mfundhisi as you can see kwalano le hi pastor mfundhisi again a ndhele kwalano pastor again ni ri karhi ni hindza my soul is bad i ta fika njhaka vo my soul gagashi mara thenga kwala na yona yi ku pastor kwala loko ni kha ni cheka laniwani swi tikomba swi ya kona na mithembula loko ku ze ku va ku a mi expecta yini ka swihlangi a ni vhele mi nga ma hleketa loko ku kambe i mani nga biva ku swihlangi i mani a ku ri i mani ege mabedla yi kombise line lesi hi ve hi kha hi swi tiva ku swi va kha swi ya kwini ma vona mhaka leyiwa loko hi languta ku lala ntisi vanhu vo tala swi tikomba va kha va kombetela kwale stuff like that na va witness kwala va vulavula hi swona va referensa swona and stuff like that so i mhaka leyi mi kuma gagashi a tlhavi ya kambe tani ta video ta zama ku va a basisa mara hikuva hi kha hi languta swi komba kha a yisa kwale post tuna kwala na yona yi ku mi vula pastor sweswo va thandazi na kwala ku hambi mfundhisi Hagi wa yi vona post leyi okay veri mfundhisi Hagi a hi n'wansati munhu lowu ta ka ri n'wansati yi loko ni profile swi tsundzuxa xitori leyi xa yina xa The Queen a na ku ri na bovungani la sa ku na nhwanyana un'wana a yi vitana a ku bov I'm not sure if ni nga yi kuma clip nyana leyi a ni tsakisa ngo nhwanyana luya here's the lady a ku ri crush ya mina ka The Queen a xi ni tsakisa ngo so ngwanyana leyi a ku ri bovungani but a xi hi vurisa swin'wana so twana listen
misunderstanding yonke le. Swa swi hlekisanyana because i bovungani like leswi mi kuma ku munhu loyi like xivongo xa ku xi fike xi va xi respectiwa in a way nyana ma twisanya ku ri xivongo lexi chavisaka nyana so xa xi ku bov na mo jela kwala va ha vula swona va ha referensa swona kwala va ku u vula ku ri na Agiazo i nonsense na swi tsarisa swin'wana laha va nga ta zani ro ku tirhisa and wa swi tiva ku ri u dya kona hayi a ni ti hlaya ti-comments leti nga kona in overall leti nga kona swi ka reference Agiazo ka nkarhi wa sweswi so a rindzi ku endleka yini but hayi ngagaxi ta tata kona ka kaneto but hayi swi kuma na ku a nga kha a tlhava na yona vhele na swi swi tokona a yi va kha yi n'wi tlhavela la so swi clear ku raha lava currently a va ri karhi va n'wi tlhavela na swikhulu a rindzi emdani vhele khe hi ya ka mhaka ni vhele mi nga ma tsundzuka vhele ku ku ta ku ri na a boxing match leyi yi nga ta yi kha yi va na yona stuff like that a se no hlamala ni a ni fika ni kume yi sike kusuka le yi sike kusuka le hayi u ni ti pfulela video mi vona ku busy blind Reds guys ni twa yena ku yi sungule leti ngo ku trainer yi ta bongo murhangaphandha hopefully va ta yi twela hayi nga bongo vona munhu wo ko leswi va ndini sweswo va nga yi bango murhangaphandha yi nga bongo yi sungule leti ku train hayi Reds ke vona swo vhele ku ri swi ta kha swi famba xinjhani guys a Reds man hayi a Reds hayi a hi ndzeni mara ku na improvement nyana ni nga vula tani compared to video ya last time leyi nga tshama yi vona ya xitlipani xa yona loko wo fayetela va sala volo something like that or ni nga tlhela ni yi referisa clip liya and then vhele khe hetela hi Bliss Boy already a update mara ho continue manjeni risimu ra Bliss Boy ro ni nga dlaya munhu as we speak now ri le ka number 27 so nga vula tani ku congratulations to him xi le ku trending dimension xi le ku pusheni swinene van'wana va vulavula yi na over 120k views because yi tlhela va yi ri under topic so yi na ti-views to tala ngopfu so ni nga kahlekahle ni to yi check YouTube music once it doesn't make sense because loko yi cheka yi na 198,000 plays okay ho yi vona leyi n'wana a nga feature Makhadzi hi ku yo yi va yi na tingani la the other track na vona ku vona swin'wana leya leyi nga na Makhadzi yi na 196 so still guys we can say ku leyi a nga na Makhadzi yona in overall yi nga a better track because yi humele bit late nya leya ni nga dlaya munhu yi rhange yi huma and fike yi tlhe yi twisa hala ka album ya Makhadzi ntsena album a ku huma single ntsena so yeah it's a better song sure ku ni swi twa ku mina hi swona ku va blog it's better than ni nga dlaya munhu loko ni kha ni yingisela and stuff like that na mhaka so hi leswo congratulations to you Bliss Boy hayi loko tirheni for hi leswo